ing karaniwan na panahon, talakad tamo po at makyabe kindalit a pamuklat. O ing grasya ning ginutang Hesu Kristo, ing lugod ning Dios sa ting pamakisan metong ning Espiritu Santo, manatiliya kay kayungan. At keka antimorin. Kapatad, nasa nang paramdam ning Ginoo kay katamu, ing malugudya. Pag nasanang ibiye, ing kailangan tamo, kalupan na ning gewa na king kekatang ebanghelyo ngeni, pepakanan nala ding 5,000 lalaki, ipakabilang ding babae at anak. Kapamilatan ding 5 tinapi ang pangduangasan. Uri ng sabyan, makagawa yang milagro nga pong Ginoo. I Jesus mismo, uli ning lugod na kay katamo. Nyangeni manyawat ang kapatawaran kaya, karing pinandita pagdudan tayo ing kayang lugod, ing kayang pamanantabi.
Yagkas tayang ening miyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, At at kay kayo kapatad, kapatad, uling uling mikasala mikasala kong kong bina, bina, king isip, kingisip, amano, amano, at dapat, amyayaliwang kakulangan. Ulinita, panigapukong kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sa blangang yalampong santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko kin Diyos aginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye, alang angga, Amen.
Manalangin tamo. Kaniting misa yabi atalak ng kegatang panalangin ding kegatang kapatad a manuknangan king Barangay Santa Cruz, Poblacion. Antimurin ding pamilyada ri Sito at Edna Carlos, Edgar, Jane, E.J. Carlos, LV, Tizon, Arnold at El Magalang, Nonet, Apostol, Eli Lalu, the family of the late Napoleon Estacio, Gertrudes Tubig, Francisco Carlos. Magpasalamat siya naman i Josh Daniel Mondero, king kayang tingga parigalo ning pie, regalo ning kebaitan. At special intentions ng Corazon Miranda, Antimurin, palagwang kapaldanan para karing kapatad tang masakit di Angelito Nolasco at Nesto Petra Marcelino Florencio Carlos Emerenciana Julian Adoracion Pedro Fortunato Maria Ernesto Leticia Sotero Marito Elino Prudencia Restituta, Dominga, Felipe, Venusto, Mini, Rodel, Milagros, Elvi, Isabel, Honorata, Geminiano, Jose, Agripina, Conde, Irlus, Criador, Anakleta, Abdulia, Eufresinia, Eminiano, Venancio, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Ing simbahan kapamilatanan ni kekatang Santo Papa diniclare ne ing July 25 as World Day for Grandparents and Elderly. So ingaldo iti parangalantala king simbahan niya po ini iya po king civil calendar September ya. In the church starting today to this starting this year last Sunday of July 25, it is a celebration for grandparents and elderly. So pakipangaditalan din kay katamong makatuwa ampo pa rin kay katang apu ampong ingkong. At ngayon domo ning iti piyesta ng Santiago o San Jaime. Pakipangaditala po rin magpiesta po king Betis ngeni. So pakipangadita mo yung karelang kapag masusyan ning piyesta na ning karelang patron Santiago. O Diyos, ipami, ibuklat mo ring matami, banakit miya ing magobra mong gamat, king ningning na ning pamaglalang, king sintingan ning makataong biye. Saupan mo king lugod karing kalam makapadurot kay kami, ban arakayanan mila king kanwanan mo ring kapatad mi, at atakman ing tula ning biye arapan mo. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king kadwarang libro, ding ari. Karing Aldoreto, ating taong ibat baal salisa, alinapit kang Eliseo, ing tao ning Diyos. Magdalayang 20 pirasong tinape, amegawa king mumunang pupul asebada, at ditak abinutil abayong pupul. Nga ng Eliseo king kasawop no, iyapag mulareti karing tao ban kananda.
Dapot nga na ning kasawop no, ela makagyureti karing dinalan ataw. Nga ng Eliseo, iyapag mo ban makapanganla, uling ang Ginoo sa sabyan na king makapanganla at atin pang mitagan. Inya inapag nala ning kasawop na karela, at antimo ing sinabi ning Ginoo, mengan langan at atin pang mitagan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing gamat ning Ginoo pakananakatamo, pakibatan na ing sablatang pamangailangan. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibata na ing sablatang pamangailangan. Ding sablang lelangan mo, puryanda ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian, at ing kekang kayupayan. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibata na ing sablatang pamangailangan. Ding sabla makalawela at manaya keya, at babyena karela ing pamanganda, king panawo na kailangan da. Ing babye mo karela sobra-sobra, ibabye mo karing sabla ing kailangan da. Inggamat ng Ginoo, pakananakatamo, pakibata na ing sablatang pamangailangan. Makatuliran niya ing Ginoo king sablang dalan na, at malam karing sablang dapat na. Malapit ya ing Ginoo karing sablang tapat mamaos keya, karing sabla king katutuan mamaos keya. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibata na ing sablatang pamangailangan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Ako ang makasukol king uli na ning Ginoo. Makisabi kong mayap kaya kayo, king mibiyebe kayo sana, agpang king sukat dang daptan, ding inaos na ning Ginoo. Mipapanupaya kayo sa maganaka, mapibabato, at misaup-saup, king kitmuan lugod na ning Ginoo. Pagkapilitan yung papanitilyan ing pangametong, yung iba ting espiritu king kapamilataning kapayapan, abubuklod kaya kayo. Metong yamu ing katawan, at metong yamu naman ing espiritu. Antimo nung makananong metong yamu ing kapanayan, akya katamong kayawos. Atin mong metong nga Ginoo, metong nga kasalpantayanan at metong nga binyag. Metong yaing Diyos at igpatangan. Iya ing makiupaya, darapat king kapamilatan daring sabla at manatili karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, talakad tapo ban parangalan ing mayap abalita.
Ingino manatiliya ke kayo, at keka antimurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Dinalakit ya i Jesus king kangatbana ning dagat ning Galilea o dagat ning Tiberias. Tikyan dering dakal ataw, uling ikit dala ring malang depatana, king pamanulo karing masakit. Minukyat ya i Jesus king bunduk-bundukan at karin linukluk yang kayabera ding kayang alagad. Malapit na kanita ing Paskwa, ing Piesta da ring Hudyo. Inyang lawan ng Jesus ing makapadurot, ikit na lang lalapit kaya ring dakalataw, nga nakang Felipe. Nuka rin tamo saling tinape ban apakantala reting tao, palo ng Jesus nung nanong daptana at sinabi na iti baning subukan i Felipe. Nga nang mekibat Felipe, elamanag yung panyaling tinape ring adwang dala na denaryo, ban ing balang metong makapangan niya maski ditak mo. Ing metong karing alagad i Andres a kapatad ng Simon Pedro, sinabi na, ating meto nga anak kalalaki keti amikbakal 5 tinape ampon adwang asan. Dapot nula antireti para kareting dakalataw, nga ng Jesus paluklukan nyo laring tao, madikot king lugalayta. Inya linukluk laring tao, migit o kumulang la king 5,000 ring lalaki, kinwa na lang Jesus ding tinape at inyang may kapasalamat ni king Diyos, pemye na la karing pakalukluk. Makanyan mo naman ing gewa na karingasan, mirinan langan ding tao hanggang bisala. Inyang kinapsilangan, sinabi na karingkeyang alagad, tipunan la ring pisipising mengatagan, ban alang masayang. Inya tinipon dala ring pisipisi ay bat karing 5 tinape at akat mo dala ring 12 kaing karing tagan ding taong mengan. Inyang ikit daring tao ing malang depatana, ngarang sinabi, tunepin ya ing propeta adatang ketiking yato. Balo ng Jesus king burireng lapitan ban pilitan deng gawan ari. Inya me koyang pasibayo at mintang magdilidili king kabundukan. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, luklok tapo at makiramdam king umilya. Maya pa abak po, Maya payabak po among. paniwalan nyo siguro king kekong sarili, ing panamdaman niya ing malasakit. Siguro, kukutang niya king kekong sarili ing nano mo kaya ing agawa ko king kasaluk ding daranop, ding masakit, ne? Nano kaya ing agawa ko. At paniwalan ko na atintangang pusong mapagmalasakit. Siguro, i-check tala nanungang pakibat da reni. Ating ko pong ikita adwang pakibat da ring tao, king masakit o masakit akabilian. Lalong-lalo na tungkol king danok. Ne? Tungkol king sitwasyon ning dakal mamangan masalese. Adwang pakibat. Mumunang pakibat nga ng Felipe,
o ining pakibat ng Felipe. Ela managyong panyaling tinape ring adwang dalan a denaryo ban ing balang metong makapangan niya maski ditak mo. Kitna ni kasing Jesus Philip, nukarita saling pamangan o tinape ban pakananla reting tao. Sabi ng Philip, o adyang ing 200 days wages. Bagkulang naning conclusion ka rin, itang pakibat na. Alatang agawa ka rin, Jesse. Alatang solusyon. Ito hapakanan din. Markal lang masyado. World hunger. We cannot resolve that situation. Sorry. Adyang in 200 days wages. Kulang Magobra kong 200 days. Yan naman. Ala ko rin ngasaw. Nya, ala katang agawa. So, no solution. Deng aliwa, watoto at ilang malasakit. Uning at ilang akakit king sarili da na lanak bang agawa o trugo pakaisipang kepa yan. Makanyan. Andres. Andres naman, nga na kang Jesus. Ating meto nga anak ka lalaki keti amig bakal 5 tinape ampon adwang asan. Atin tamo po nga adwang asan ang pang 5 tinape. Daralano ning anak babieno ke katam. Pero nula anti reti para kareting dakalataw. Puri na sabyan di taklamo. Kulang la. Dening 5 tinape, ela sapat deni. Nya, kingwanong Jesus, para kang Jesus, deng 5 tinape ang pungadwangasan, sapat la. Actually, lamu sapat. Sobra-sobra la pa. Makagawa yung solusyon, Jesus, king kapamila tanda ring 5 tinape ang pungadwangasan. Ako tang kuminsan, anyang babasang Kenny. Kailangan ng Jesus ing 5 tinapi ang pungadwangasan para pakanano ring 5,000 lalaki. Nung suryan be, Jesus, kaya beya anyang lalangan nening ipa ing yato. He created everything out of nothing. Lelangane ing eganagana king ala namang alang materialis. Ala yang ginamit nanuman. Kanya magtaka ako. Ot kailangan no parang 5 tinape. Pwede na namang magmagic ya ring bato gawa nung tinape. Kalupa na ning tutukso na ning demonyo kaya. Kat na mo, may kailangan niya pang manyad 5 tinapi ang pangadwangasan kining anak kayang pamanyurira bakal noning pakakalulong tao. Nano kayang sangkan? At ikit kupong sangkan bisayang pasawp Jesus kay katamu. Anyakit na ni Philip bisayang pasawp kay katamu. Philip naman alayang solusyon. Yan Andres naman kilawe na kulang ing atyo kanako, kulang ing atyo ke kami. Di takla rin ing 5 tinapi ang pangadwangasan. Pero para kang Jesus, ing importante adyang sasabyan mong di takya mo, ing IPM mo, ki sinawb ka, mikkalub ka. At itang gewa mo nga ita, para kang Jesus, maragul neng asaw, maragul ne impact para karing mas mangailangan. So, yan po siguro ing pakicheck tam ngeni. King Aldoyti, burinang akit Jesus, kay katamo na, ing kekang dita ka asaw, maragul ne agawa para
King Diyos. Sana agyang di takya mo, iyang pang mune kaya, ipagkalub mune kaya, wuling burining gamitan itang dita ka at ka para karing kaparatang tao. Nya, nga kupinan din, ing puso tamo atin niyang malasakit, atin niyang panamdaman na malasakit karing aliwa. At bikikailangan tang sumauk, uling lawet tamo, kalupa ng Pilipi, alatang agawa. Agyang pang panamdaman meing pusong mapagmalasakit. O kaya, kalupa ng Andres, isipan tamo di takya mo ing asawp tamo. Pero para kang Jesus, ing importante, agyang metong yan tao itang sinopan mo, megumpisa kang sinaw. Agyang itang metong ita, di takya mo ing sinawp mo, di takya mo ing binye mo, maragul neng grasya, burinang gamitan ni nga pong Ginoo para king kaparatang tao. Kulitan ke, gamitan tayo, papagobran tayo, itang malasakit aatsuke katam. Kalupa na ning malasakit ng Jesus. Amen. Sasalpan tayo ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukluk wananing Diyos ikpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik ya naman keti, bamukum ka rin mabye ampong mga mate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang meding mete at kimbe alanangga. Amen. Panalangin ning balen, manalangin tamo kang Jesus, aginuta mo, ban pakabuklat no ring palad na at ipagkalubing kapag nasandaring sablang mabye, nga tamong sumabi. Ginong Jesus, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ingino para kalano ring tala pamayapa, ban mi ka maygit apami san metong kimbisamban, at maragul apami tambayan kimpami san metong kingkekeng yatu panalangin kin Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ban ingino palabungano kasalpantayanan, busal ding tao, baning kayarianing katuliran at kaya paning Diyos, mabilis sumulong kin Santa Iglesia at king Yato, manalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo palaganapane, intula busal ding tao, baning kapatawarana, pamikalugod sumulong, at pamisan metong noring mikawani ng bakas, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo para kalano ring pasibayo ring tinape keti king Yato, ban alang dumanop abansa, at dakal impupul ning Yato pante-pante, milaganap para king pakinabang ding bansa, panalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Baning Ginoo palabungan na inlugod, karing kekatang komunidad, ban migit siyang mikaintindi ing balang at metong, at ganap lang mi panaganap at mi pagmasabal, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong Jesus, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngini po adon taming sarilitang kapagnasan.
Ginong Jesus, manalangin keka at abibitas saming ipawi mo ing sablaming dano. Uling ika ing Ginoo manggaman king alang angga. Amen. Luklok tapo at ikantatain dalit para king pamagsadya karingain. Manalangin kayo kapatid, banding kekatamong daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapanon ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sanin karinggamat at kapurig ng tinaliganin kaya lagi kasaplalanin kaya katang mabiling Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting ain may piling ibat karing dakal mong regalo. Manano na sanang dating misteryo, pabanalanda kami at tayran papuntaking alang anggang ligaya. Ipagkalob mo iti, kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatiliya ke kayo, At keka antimurin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo yung kekang karangalan. Agyang gilutan da ka, pauli ring kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kelub keka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupami, ban nating kalupaming taong makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ringangel ning banwa, yayang pangda ing karelang panalangin ning pamanyamba, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuges sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan, ngaming kakanta.
tamo po. Tune kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ain ting espiritu mo, ban para ke kami magawalang katawan at daya ning ginuming Hesu Kristo. Bayu yami daon kusang lugking pamaylasot kamatayan, kinuaning tinapi, pepasalamatan akat pinuri, pirasone at binyene karingkeyan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye itiyeng kanakong katawan, ami daon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, binyening kalis karingkayan disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya, indaya ning bayo talanganggang tipan, amibubo para ke kayot para karing sablang tao, ban keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti king pamigaganak kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ining gaganakan miyoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Daraan miya ke kay ting tinapi ning biya ting kalis ting kaligtasan. Laiming pasalamatan ke kaying pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo ke ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kamingan sanang misulusulo. King katawan at dayang Kristo, tipunan na kamingan ting metong ning Espiritu Santo. Maninaing subling miye, at ting sablang may yangon na piye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kayabe ng Maria, ing Birhen, Indoning Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol, lalong-lalo na Santiago Apostol, parangalan mi king Aldoyti, at ting sablang santo, tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, purian dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu kagum ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan manggaman king alang angga. Ing kekatang malugudas Santo Papa, pisyagne ing July 25,
2021 as the first World Day of Prayer for Grandparents and Elderly. Kitang deka na ako, ubat po, sabihin niya pa yung elderly, grandparents ne. Kasi po, grandparents, ilapin detang ating nga po. Ang elderly, ilapin po retang metwang bayin tawang pong dalaga. Alalan talaga nga po ang nanumang related karela niya. Pakipangadi tala po ngini king panalangin at iruning ginu kay katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalawing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kekang pakalulo parati king mikabos king kasalanan, at biligtas king sablang kaligaligan kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Paginaming Heso Kristo as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko, ke kayong kapayapan ko babiye ko, ke kayo. Emo sa pabaliktan din ke kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kekang iglesia, at pamayapan mo yung pagdulugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng kinumanatili sa kapilanman ke kayo, At keka antimure. ipakitampo ngening mikakametong ta, king kapayapan,
Kaluguran kong kapatid oy ni Jesus, ing mapagmalasakit, balo na yung kailangan tamo. Etap man sinabi, ing kekatang kailangan panamdamanan iniya buri na katamong sopan at buri na katamo mo namang sumaw. Mapalad tabong ngening lalapit kaya, ban pakananala ring kekatang kaladua. Ginoo, ay ako matampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyu ka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka magit kisablang bage, at pag nasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, ume ka mo espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipain tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
cloud tamo po para king Horacio Emperata, laban king COVID-19. O mapamakalulu ampong mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apa mangailangan mi. Adon mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal a tao. Adon mingeni ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me ing kaya kami ing makaulo mong gamat, ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at ing palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang antabayanan mo laring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi bang mapupos na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi laring doktor, nurses at ding sablang lilingap karing mi salunan, bang makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling ding sarili la, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan detang mengaw na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, bang magobra kaming miyabe-abe para king ikakayap ding sabla, at bang makasawop kami karetang mangailangan at pakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisaw ilingak lismikeka, king kagulangan mi, nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, esposo ng Maria, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Luis Gonzaga, Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Gino, tinggap miya yung sakramento a magmasusi king kapigaganakan, king kamatayan nat pamanyubling mepye Kristong kekanganak. Manano na sanang iting ain idala na king ilapit, king kekaming alang-anggang tundong manalangin, para karing kekatang apu at ingkong at ding makatuwa tamo. Salamat King Diyos.